Assalamualaikum. Dari mana kamu? Setiap hari kamu terlambat. Duduk. Atau bisa kita singkat menjadi X bar. X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 Kamu sedang apa? Lagi belajar mempersiapkan lomba. Lomba? Nah, ya sudah. Something I must live with every day. And all the pain I put you through, I wish that I could take it all away and be the one who catches all your tears. That's why I need you to hear. Woi, asap geng. Kawan baru. Bual. Mantap. Rajin lo. Alhamdulillah ya kan. Kemari lah bajunya geng, biar kayak kami.